जों साइमानो थानाय 13 तारिखनि जे घटना जे खर'नि स्टुडेन्ट जे बुजाकमानि ट्राफिक पुलिस बाय क्लांनि बुजाकमानि बनि अफिस क्लांनि बुमानि काइसे ऑफिशियल स्टाफ रो बुमानि जों साइमानो जों जनो साइमांका जों टोटली नुखारो the failure administration failure am teke atrocities claimani students ni uporo ama belaki saya singaman condemn khayo taiba sungluka am teke indigenous community ro sini sing sabno mark hasin jamatia kiran kumar jamatia song bobothajaka amon bagai sing saimangka sungluka it is totally the failure of the government administration is failure hani bagai sing je students bujakmani innocent student bongna bukha borno spare klali even private parts which is totally a violation of human rights amdike sing buman luptong awon bagai sing khana 12 hours ni bagai Tiprasa Students Federation TSF ni bekhakti 12 hours ni bond sing dabuka 5 am ni simi 5 pm zora kana bond tongnai aro sing koine joto lukurong no cooperate khlainani joto takuk bukuk irrespective of political colors ba jekuno caste creed amor nayawi sing kana bono joto no cooperate khlainbai sing kobogo tie up bonto tabuk sini milk band electricity je kalbari tongnai rok wedding ambulance rok amor no sing talok return nai borok exam khlaijanai abonni tai exam duty tongnai rok borok thangmanai je porikha tongnai rok bongni bagi ke sing open khlairnai hani bagai sing joto lukuron koinai amo first time ya sing saimano je incident mani every sing lui tongu every time no je incident ning tongmani amon bagi sing amon tiron tolerate khlaya government manai nai tai sing saimano je angel riang ni sakawo jeta case khlaijamani amano withdraw khaina ning thung asuno hambai aka जे emergency service like milk van electricity kalibari tai ambulance tai exam rok tongkhangkai aboro o bonni phatara tongnai okay hastere lokoro o bondo borok mane dena hano obo chini borok ni sakawo tiprasa rok ni sakawo o atrocities khlaijakmani obo sudo atrocities simia chini borok Khoroksa Bwjakmani abo जों जतनो Bwjakmani klayo abon bagai mani na hanai na haya abo जों nainani kogya tamkai chini protection no जों khlainani bagai जों o bon ringkha tabuk chini borok ni thani o bon no Bwjakmani na hanai na haya and question tongai the no je bon ringkha ga state government ta message nai plus je Tiprasa minister run evelyn run je lokana dong rok khoroksa bon o je incident ti tabuk sa jora khorang ti sai babule tamne bogena na a question hangkai abo borok no sangkai chanai tamno ke जों jot to chini borok ni leader rok no जों koimung rohoro norok ni bisingtui je o incident ungmani kok tongmani ya tamni himale chini borok ni saka khoroksa panangthung khorok ni phanangthung angel riang ebakai obiji debor mani saka phanangthung abo chini jot to saka wono abo Bwjakmani klaika abo total failure of the government whatever post you hold just a post upon a tongdi abo failure klaika abo ST atrocities act ni under klayo tai abo totally human rights violation abo ni bagai om hai jodi nangui thangka hangkai TSF sudu o 12 hour bond by simi tonglak जों taibo kotor movement khlainani bai dongnai जों hangka TSF eba Tiprasa rok hangkai kesang khai tongnani hamjago abon bagai kesang khai tongnani thangka hangkai nini o police personnel je traffic police ni kishor bonik bo kwbangma slang words use khaikya je abono racism communalism to bunai jat word
abo norok apruk khna ka hangka saiman kamu borok ni private parts jaga bo buwi norok high tribal borok norok no bufano norok kunu khaimia norok thuinani nango am hai words rok use khaika abon bagai am hai police personnel eba traffic personnel rok no जों totally condemn khayo abo sudu traffic ni simya this is a failure of the government ka sunai dugan pat bondo tongnai malkhung bondo tongnai train bo cholikla जों abo rok no joto जों block khainai am hakina जों prostituti naja abon bagai जों joto tiyar rongjak